السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقاء القناة، وتحية رمضانية طيبة. قولوا لي كاش طيابات، كاش طواجن، كاش حلاوات، كاش زلابية، كاش قلب اللوز وريحة المزهر تعبق. يكمل شهر رمضان ويجي العيد، نكونوا مازال ما درناش دورة على كامل الأطباق التي يسخر بها المطبخ الجزائري من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وموضوعنا اليوم هو هذا: La vie arabe et la société musulmane par le général Eugène Domas. اللي قراو تاريخ الجزائر خلال الفترة الاستعمارية أكيد يعرفوا من يكون إيجان دوماس. وكل شبر من أرض الجزائر من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، لو سألت التراب والرمال الأشجار والأحجار يجاوبوك. بالإضافة إلى موقعه العسكري والسياسي، كان موثق ومؤرخ وكاتب. أهضر وكتب 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 عن الجزائر ببصمة فكرية متشبعة بالعقيدة الكولونيالية. محورنا فقرات من هذا المصدر، أحد كتبه الموثقة سنة 1869، يهضر فيه عن الحياة الاجتماعية في الجزائر. هضر عن عادات الأكل في المجتمع الجزائري، والتي تختلف حسب ما تفرضه الظروف الاجتماعية لكل منطقة. هضر عن المطبخ الجزائري ووثق له عدة أطباق. هضر عن المشاوي وطريقة تقديمها: الكبش مشوي، موتون غوتي. هضر عن لي بروشيت دو فيون دو موتون غوتي اللي على شكل كباب واللي تندار في الصفافد. ذكر طبق باسم تربية، على الأرجح يقصد به تريدة والله أعلم. هذه التسمية تربية المتحورة هي أقرب إلى تريدة. زيد أنا استخلصت فكرتي الخاصة من التعريف اللي أعطاه للطبق لما ذكر اللحم والبيض، يوحي إلى كيفية تزيين وتقديم طبق تريدة بالبيض واللحم. تربية un ragoût de mouton aux œufs et aux tomates. وإذا عندكم معلومات أخرى بهذا الخصوص شاركوها معنا في التعليقات حتى نستفيد جميعا. يمكن تكون تسمية لطبق في منطقة معينة أنا ما نعرفوش. ذكر طبق آخر باسم الحميس وقال c'est un ragoût de mouton aux tomates et aux légumes. المكتر قال c'est un fricassé de poulet avec des pois chiches. الدولمة viande farcie avec toutes sortes de légumes très relevés avec du poivre rouge. البرانية poitrine de mouton coupée en morceaux accommodée avec du beurre, des œufs, des artichauts sauvages, du fromage pilé et beaucoup d'épices. On fait cuire avec du feu dessus et dessous. C'est très bon. طياب البرانية يجمروها والنار من فوق ومن تحت، وقال عليها بزاف بنينة. الكبامة ragoût de mouton cuit tout simplement avec du beurre, de l'eau, du poivre et du sel. Avant de le servir, on le couvre avec du persil et des oignons crus coupés en petits morceaux. كرفصلهم كامل جدبابات أساميهم. هذا لا ميم شوز، يقصد به طاجين الكباب اللي نقدموه بالمعدنوس والبصل مقطعين رقيق. زليف tête de mouton bouillie et assaisonnée avec du vinaigre, du sel et de l'ail. On la désosse et on sert la chair avec du pain grillé recouvert par 2 ou 3 jaunes d'œufs. يديزوسيو الزليف ويقدموه بخبز محمر ووجهه مزين بصفار البيض. العسبان intestin coupé en petits morceaux, mêlé avec de la viande et accommodé avec du riz, du poivre, du sel et beaucoup d'épices. يصنع العصبان بالأحشاء المقطعة إلى قطع صغيرة ممزوجة مع الأرز، الفلفل الأسود ومجموعة أخرى من البهارات. الخليع viande de mouton préparée pour les expéditions. On la coupe par morceaux, on la lave, on la sale, on la fait tremper dans l'huile, puis on l'expose aux ardeurs du soleil qui la durcit comme du bois. Elle devient alors très portative et se conserve longtemps. Ramollie par l'action du feu et mêlée à d'autres aliments tels que le kskssou et le riz, elle n'est nullement désagréable à manger. اذكر طريقة صنع الخليع ولماذا يصنع، باش يسهل الرفود وما يخسرش عند السفر الطويل. وإضافته للطيابات كما الأرز والكسكسي، قال أكلها ليس سيء أو مزعج على الإطلاق. شوربة bouillon de mouton ou de poule, on en boit qu'en cas de maladie. المقطفة، الفداوش، الدويدة، ترشطة، c'est des espèces de vermicelles. ذكر لي بات اللي نديرو بهم الشربة. بيسار de fèves cuit avec du beurre et du lait. البريد قال c'est une soupe à la semoule. البوفتاتا قال une soupe à la mie de pain. المحمصة c'est une soupe avec des boulettes de pâte au citron.
البلاو c'est un riz accommodé avec du خليع بيلو أو بيلاف أو بيلاو. بزاف التسميات يقصد بها طريقة طهي الأرز. البرغول c'est un blé écrasé préparé avec du beurre et du خليع. خبز الكوشة c'est un pain cuit au four. المبسس c'est un pain cuit au beurre. الرفيس mbessis coupé en petits morceaux, baignant dans le beurre avec des dattes pilées, le tout mélangé avec du sucre. المطلوع خبز الطاجين c'est un pain fait dans un plat. الرقاق ou bride, feuille légère de pâte au beurre. وراكم ناس الغرب. المشاهد c'est une pâte feuilletée nageant dans le beurre. المسمن, pâte feuilletée qui se mange ordinairement avec du miel, régal des jours de fête. Quand on vous a donné des msemmen, vous avez été bien traité. El makarot, c'est un gâteau de semoule où le miel et la cannelle dominent. El ghribiya, c'est un gâteau de semoule au sucre, au beurre et au citron. El baklawa, c'est un gâteau fait avec de la semoule, des amandes, du beurre et du miel. Zlabiya, c'est une pâtisserie légère cuite dans l'huile et étouffée dans le miel. Tommina, semoule grossière grillée dans une casserole en terre et plongée dans du beurre et du miel bouillant. Le kak, gâteau en forme d'anneau renfermant soit des dattes soit de la viande hachée. Le kak يجي على شكل مسياسة يكون يا إما محشي بالتمر أو باللحم المرحي. معناه يكون في السكري والصالي. في السكري محشي بالتمر كعك النقاش وفي الصالي يحشيوه باللحم المرحي. Et enfin صباع العروسة, le doigt de la fiancée. Et le keskesou, que l'on appelle aussi, suivant les contrées, ta'am et mesfouf. On le fait avec de la farine de blé passée au tamis, roulée sous les doigts, cuite à la vapeur, arrosée ensuite, soit avec du bouillon, soit avec du lait. La classe aisée y joint de la viande de mouton, du poulet, des œufs durs, des fèves, des artichauts sauvages, du sucre, des raisins secs et même depuis quelque temps, mais seulement près du littoral, des pommes de terre qu'on achète aux chrétiens. La farine de blé s'obtient au moyen de petits moulins à bras manœuvrés par les femmes. Le keskesou est la base de la cuisine arabe. Il est parfaitement approprié au climat et il peut recevoir selon les circonstances les modifications ou les additions dont nous avons parlé. Pauvre et riche, personne ne s'en lasse depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Il s'apprête lestement, rassasie promptement et doit être très commode pour les gens qui passent leur vie en campagne, manquant souvent de pain. C'est le mets national. في هذه الفقرة هضر بالتفصيل الممل عن الكسكس واختلاف تسمياته من منطقة إلى أخرى، وشرح طريقة فتله بدقيق القمح تحت الأصابع، وطريقة طهيه على البخار، وطريقة تقديمه بالحليب أو اللحم أو الدجاج، بالبيض، بالفول، بالخرشوف البري، بالسكر، بالزبيب، بالبطاطا. زاد وصف الرحى نتاع الطحن اللي تستخدمها المرأة الجزائرية للحصول على دقيق القمح الخاص بالكسكس. ووصف الكسكس على أنه الطبق الوطني الرئيسي الأساسي في المطبخ، مناسب تماما للمناخ، لا يمل منه لا الفقير ولا الغني، مناسب جدا للأشخاص الذين يقضون حياتهم في الريف، يمكن تعديله حسب الظروف ويتماشى حسب الموجود في كل موسم من خضار ولحوم وألبان. La nourriture des indigents consiste la plupart du temps dans la chicha, blé grillé, simplement écrasé, que l'on fait bouillir avec un peu de beurre. Et dans la ruina, orge grillée aussi, bien moulue, que l'on ne prend pas la peine de faire cuire et que, se trouve-t-on pressé, on se contente de délayer avec un peu d'eau, quelquefois à défaut de récipient, dans un coin de son bernos. La ruina est une détestable nourriture. Cependant, c'est avec elle que les gens du peuple entreprennent leur voyage et leur expédition. الدشيشة ماكلة الفقراء مع الروينة اللي تندار بالدقيق الرقيق نتاع الشعير، هو قال عليها ديتستابل. أنا شخصيا نموت عليها من نهار كليتها عند ناس قدموها لنا متبلة بالفلفل الكحل والمزهر.
نتمنى نعاود ناكلها بنفس هذاك المذاق. Il est encore un mets que les Arabes aiment beaucoup, c'est le mermez. Quand l'orge est près d'arriver à sa maturité, mais avant qu'il y soit arrivé, on en coupe les épis, on les égrène, après les avoir fait légèrement griller, puis on les moud avec le petit moulin à bras, rha, de manière à en obtenir une farine grossière. Cette farine, on la prête avec de l'eau ou du lait, un peu de viande salée et du beurre. Et l'on en forme ainsi une bouillie fort agréable à manger. Les chefs s'en régalent. Dans certaines familles, on prépare le mermez à la vapeur, comme le kskso. أهضر عن فن صناعة المرمز من الشعير من السنبولة للرحان تاع الطحن إلى طريقة الطهي بالماء أو الحليب مع اللحم والزبدة للحصول على طبق لذيذ جدا. قال كانوا يستمتعون بأكله. وقال أيضا كانت هناك بعض العائلات تقوم بطهي المرمز على البخار مثل الكسكس. Les Arabes vont plus loin encore. Quand on doit opérer dans un pays dénué de toute ressource, ce qui n'est certes pas rare en Afrique, on fait bouillir du blé dans de l'eau salée et avec cet aliment, on peut se passer facilement du temps et pendant plusieurs jours de toute autre nourriture. Le blé ainsi préparé prend le nom de shirshim. J'ai vu encore des Arabes se délecter en mangeant une poignée de blé gâté par l'humidité dans un silo. Ils l'appellent hammoum. Et chose étonnante, ils en font grand cas. Une tasse de petit lait par-dessus les combles de joie. الشرشم وقمح الحموم حاضرين. قمح الحموم اللي يصنع منه أيضا كسكس الحموم في بعض المناطق ويؤكل بنفس الطريقة اللي قالها بالريب ولا البن. La classe aisée mange de très beaux pains faits avec de la farine de blé dur. Le peuple ainsi que je l'ai dit mange des galettes cuites à la hâte dans des plats de terre. Le pain fait avec de l'orge nouvelle est un régal pour tout le monde. الطبقة الغنية كانت تاكل خبز جيد جدا مصنوع من دقيق القمح الصلب. هضر على غاليت الكسرة، كسرة الرخسيس أو الفطيرة أو غرومي قوران اللي تطيب فوق الطاجين تاع الطين، وخبز الشعير اللي كان متعة الجميع. أما أنا متعتي أني شاركت معكم هذه اللحظات الجميلة جدا في رحلة إلى أعماق التاريخ، إلى ما قبل سنة 1869 تاريخ إصدار كتاب أوجين دوماس الذي سافر بنا عبر ذلك الزمن لنستكشف كل هذه الفنون المطبخية. صح صيامكم، صح فطوركم، صح شريبتكم ولا حريرتكم حسب المنطقة اللي راكم فيها. نلتقي قريبا. السلام عليكم.